guys, no? So sa today's video is tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-download ng Mobile Legends Bang Bang ng libre guys, ng libre tsaka no internet guys. So kahit wala kang internet, magagamit mo siya guys. So ngayon guys, bago magsimula tong video na to is subscribe mo na tong YouTube channel ko, at kung bago ka pa lang sa mga new videos namin ko is panoorin mo yan guys at i-like guys. So ngayon guys is bago magsimula is shoutout muna kay Yan and Yan. So thank you sa inyong dalawa sa palaging pagko-comment. So I appreciate that. So simulan na natin guys. So first thing guys is lalagay ko na rin yung link sa description. So pupunta na ako dito sa keep notes. So ito Mobile Legends offline link. So click mo lang yan and then open. And then let's wait lang guys. And then yan siya guys. So click nyo lang yan guys. And then download. So na-download ko na yan. So no need na guys. So punta na tayo dito sa downloads. And then yan na siya guys. So wait nyo lang yan guys. So kung wala pa kayong Zarchiver is pumunta kayo sa Play Store. Then click na dito. And then Zarchiver. So yun siya. Download nyo yan siya guys. So I think 1 MB lang yan. So click nyo na yung open. And then punta kayo sa download. And then ito guys na ML Mogen Offline Master X Deep. Yan lang yan guys. And then view. And then click nyo lang din guys. Then yan MOBA Mogen APK. Yan. Then open. So may password dyan guys. So kaya ilalagay ko na lang sa video guys. So kayo na maghanap ng video. So kaya wag nyo skip yan guys. So sana makita nyo guys. So talasan ng mga mata. So lalagay ng password. Yan. Then okay. So yan na guys. Nakita nyo extracting na siya guys. Yan. Wait lang natin hanggang sa mag 100 guys. And then 100. So yan sa MOBA Mogen. So na-download ko na yan. So cancel. So bago nating laruin to guys, to sana i-follow nyo follow ang page natin dito sa Facebook na ito, LJPHYT. So iilan sa natin sa YouTube channel tuloy, sa Facebook page natin. So kung di ka pa naka-follow diyan, so mag-follow ka na diyan para pag nakabot tayo ng 100 followers is magpapa-giveaway tayo guys sa Mobile Legends. So ayun na siya guys, yung MOBA Mogen guys. So oh my god. Ayun na yung MOBA Mogen. So click lang natin yan guys. And then let's wait guys. Oh yun. Yan. Saber. And click push start. So training guys. So pangit naman pag naka-network. So wala naman yata ang network. So pipiliin ko guys si Fanny. Wait lang natin guys for a few seconds. Find the match. Ayos True offline to guys. So let's wait lang natin to guys. Oh. Sorry guys, napindot ko. Sorry guys, so napindot ko guys. You all at once. Wait lang natin guys, no? Push start. And then click training. And then funny na naman. Start natin guys. And wait lang natin guys for a few seconds guys na ma-download na natin. Na ma-download tuloy. Yan na guys. So meron na tayo. So kasama si Gushon tsaka si Rafaela. Yan.
the heck? Kaya naglag kasi. Napakalag, grabe. So yun, grabe naman nag-cable to si Fanny. So yun guys, so tips ko guys. Pag gusto niyo yung pabalik-balik na cable guys, punay sa saber, isa ano, ayan. Seconds guys, click nyo second nyo guys. So yun, nakapatay ako. Pag second, pabalik-balik. Tapos guys, pag first, isa lang guys. So isa lang no. Yun, grabe naman yun. Ayan. First tayo guys. Yun. Oop, napatay ako ni Hayabusa guys. Si Hayabusa pala yun. Ito sino yun? Dio mode ba yun? Oh, ma-resume natin. The heck. Yan, pabalik-balik. Di, hampasin mo. Oh my god. Oh, naantay ng SS ni, ni Cyclops. Yeah. Kadidiyo. Okay, cable tayo. Ay, sayang. Hindi ko na-crit yung buhay. So guys, itong guys is kung lose strike kayo guys. Is nyo na to guys, i-download nyo na to. Guys, no? What the heck? Don't, mga wala namang namatay. What the heck? Double kill pa. Double kill na. Naiya pa. Oh, grabe, pati sa trip. Hindi pala ganun, papalag ka. Yeah. Nakapatay tayo. Double kill. Double kill, please. Grabe naman mga cable natin doon. Oh, grabe naman tong skill niya, Hayabusa. Nakakatakot naman yan, sir. So guys, so hanggang dito na lang guys tong video natin guys. So kung nagustuhan mo tong new video natin guys is i-subscribe nyo na yan guys. Then click the notification bell para laging updated sa mga new videos natin. So patanda ko lang sa inyo guys, follow nyo na yung page natin. So